Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Clarissa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sigun iti day ditatang ko, natay kanu ti inak gapo iti aksidente. Dua pay lang idi titawan ko. Awan nga rod na bangunak nga ina ta saan metenan ang asawa ti amak. Idi agtawanak iti 16 pimusay ti amak gapo iti sakit akimpet kenkwana. Nagnaedak nga rod iti puder ti ikit ko. Ngem gapo iti kinaulpit da pimanawak ket napanak nakidaksanggasat iti syudad ti Baguio. Nagtrabaho ak iti maysa a panganan wenno karinderya. Ket ditoy ko anaam-am mo ni Jason. Maysa kadagiti customer a kanayon amangan iti panganan a pagtrabahuak. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga a nagaram kanyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Clarissa? Apay, aday bagam Jason? Amok nga dong tirigat kan sakripisyo ang nagdaldalanam ini nga aging gaita. Ngem, oreno kasta. Kayat ko amaamuam nga adumot ti arapaap ko para kadataan wa. Anya, arapaap mo para kadata, kunam Jason? What? Di mat na istorya kon kan kati pakasaritaan ti biyag ko. Awan pamilyak, agmay sa aklaangan nga agbibiyag. Saan laang aday ta, marigrigat aklaan. Sana ba ita timang lapad kanyak tapno ayatin ka, Clarissa? Ha? Sika ti babae akayat ko amakanin na. Sika ti babae akayat ko ngagbalinto nga ina dagiti anak ko. Kayat ka nga Clarissa. Angam Jason? Amok nga adumot ti arapaap mo iti biyag. Naklunan nak. Ikarik atulungan ka amang gunod ka dagiti nga arapaap mo. Ikarik nga agbinulig ta itirigat kan namay. Promise? Well, promise. Amin nga arapaap mo, arapaap ko matan. Kat amin nga arapaap ko, arapaap mo matan. Agkaduata amang gunod ka dagiti arapaap ta, Clarissa. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mo, Clarissa. Wan Auntie Flor. Agdin na kaming kini Jason. Jakpay kumakayat ti agpakada, ngam ipilit na mat. Nasaysaya at kanuno agtali na edakpay laang ijay dagusmi. Nang runa ket masikuga kon. Sa bagay ba't kiti daskan lang nga iwanam ti sikong mo. Iti kasta, nasalon at to ti ipasngay mo. Wan Auntie. Okay lang ba't kiti kanyak balasan ko. Nubilang man takasapulam to titulong ko. Awagan wano i-text na klaang. Wano saan umay kalaang dito'y pwesto. Di ka agbabain, takas na ko nakitin, saan kan asab sa bali kanya. Ba nag-apagyamanak unay, Auntie Flor? Awan anyaman na, Clarissa. Nubilang takayat muntulat tatagsukli. Silulukat ti restaurant para kan ka. Nakasaysaya at kayo at talaga, Auntie Flor. Jak tumauma nga agyaman kada kayo. Nagdakil din na itulong nyo kanyak, Auntie. Ba nag-apagyamyamanak unay? Awan na yaman na kunakmat. Ikararag ko asapay lakuma. Taagbalin anaragsak ti panagdanayo kin ni Jason, Clarissa, balasan ko. Clarissa? Clarissa, honey! Umay ka dito kusina! Wan, umaya ko na. Nakaluto kan? Wala. O, atoy. Ramanam tinluto ka sopas. Naimas na ita. Wow! Nagbangluan. Siyempre yan. Saan lang nga nabanglo? Naimas pa'y. Sigurado ka ang naimas daytoy? Katuan, siya pa iti kunam.
Nalaingak nagluto niya. Nan, ramanak man nga rod. Wow, naimas matyak pa iso. Siyempre. Wala. Kaduam ti mga nani. Agsabaw kang agsabaw. Tapno napigsa ka na yun. Agyaman nak Jason, talaga anak kalalailo ka. Alangan po tao. Kuma, lalaki ti ipas ngayon mo niya. Iti kasta, adan to kadwa ka mapandumayo iti basketball. Ay sus, saan pa ilaang ana ipaspas ngay? Ngumkas na kayat mo nga agbalin ak coach iti basketball. Siyempre mo tao. Oh, ate oh. Gimatangak pa iti prutas. Kanam amin na kita, iti kasta, nasalun at to ti anak ka. Agyaman nak Jason. Agyaman nak iti panagayat nga ipapaay mo kanya. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay-unay. Ure siya, ipatpatag kan ay ayatan kamot unay-unay. Kat ikarik, pag tinulungan ta nga aywanan nagdagbalinto nga anak ka. Oh, Jason, apay kasta tilangam anagawid. Adda ka di parikot. Ay, nagkatak iti trabaho. Anya? Ang apay. Tsaka mo, sigun iti head me, nalugi ka no ti kumpanya. Iso amas sapol nga agbawas da iti empleyado. Tidakas na. Siya pa lang matimaysa ka dagi tinaykat. Ay, una yan na malas. Kat, anya nga iti planong ita. Anya nga tano agawid ta pa lang iti probinsya. Agawid ta dyan tananang. At least ijay ta makatipid ta. Sige, sika ti makaamo Jason. No anya ti amo mapagsayaatan ta, di iso ti aramidan ta. Well, may mayat mo talangi dyan. Ta saan ta nga agabang. Purnungan talangan ti pagabang ta kuma. Ta isunto ti aramada minto nagpasnay ka. Ay, agyaman na. Nalpasak matlaangan ang naglaba. Ay, ay, oray la si makit ti sigat ko. Ay, tinasayat. Ibilag ko na gito eh. Sayang matidarang ti init. Ay, una yan ti kastaw. Mabisbisin da tao. Ngumawan pa'y naluto ang makan. Ha? Clarissa! Clarissa! Mabit lang, nanang. Ibilag ko labit, dagitili na pa. Kalpasan na, agluto ak tumatan. Agawa ang atan eh. Mabisita ko. Wala nang, mabiitan da ito eh. Ay da, nagimasin niyong. Naimas nga agpayso nanang. Angam inayadan nyo mat ati mangan. Kasla kay mat lang maibusanan iti kasta pampamayan nyo. Ay da, mga kalaan ka di si kabyang ka. Di nakdildilawan ta talaga kastuyan ti panangan ko manipod ide. Apay di ka pa'y nairwam kanyak aya. Ha? Kurang mo pa eh. Saanan nanang? Nabsuga kon. Huston da ito inapoy kan sidak. Alat nga ron amin da ito yan. Ne, apay nga ginauyo mat amin ng tikarni di ta plato yo. Katno di pa'y nangan ni Clarissa. Ibat yan yung mat nanang. Ay, di nakman suruan si ka, Bianca. Ha? Nagadumat ti sabaw. Iso na ati ilabay na. Iso ti sidaan na. Anya? Ang Ay nanang. natumaldakan, Bianca. Di ka nagsaupay. No di mo kayat apati si ka kat iraman ko nga ungtan. Nanang. Ala, mangantaki di amangan. Ibusin ta ti masida. Bayam aday ta sabaw ti sidaan ni Clarissa. Taday ta ti maibagay kang kuana. Awan mat na bati nga inapoy. Tilaang mat kang itip adim kat iti kaldero tinabati. Amangan no ginaon ni nanang kat iso tinakalaban iti lamisaan. Kita man. Awan mat. Sabaw mat to'y nakalaban dito eh. Naibos nga taaya ti inlotok itay. Kat no nagadumat ay tiyay. Oray ti karni ti manok nga inlotok itay. Naibos mo't tan. Sabaw mo't laangan to'y nabati.
Ay, una yan. Sapay mabisina ko na. Tinasayaan. Kudkuda kung tinabati nga ina po eh. Ano sa kun atitip. Tinapatag makapanganak. Mabisina kami na talaga. Ano sa kun ati ang labay iti sabaw. Taawan mat gaya man nabati amasida. Magtaoy, laba am amin dagitoy, Clarissa. Ha? Naa, apay akas taunay timulagat mau. Ada reklamaw. Ah, ay iko ha. Aawan mat kat dinanang. Laba am amin day ta Di ka agibati di laundry basket. Saya atem alabaan. Jak kaya tisinsinan alaba. Ikam iti daw nina tapno na banglaw. Intun malpas kang aglaba, agluto kan tumutan iti pangaldawan tayaw. Naawatam. Uwan nanang. Malang, agawa am ti agunay. Di ka agginad-ginad tapno adu ti malpas mo at trabaho. Uwan nanang. Hoy, Clarissa! Ha? Nanang? Anya pay laang ti aramidem dita. Apay anak kaidda ka pay laang nay aldawan. Bumangon ka ditan ata yung kaaglaban. Ah? Ay, iko nanang. Ay, amo yung akaan anak ko laang. Saan pa ang nagsubli ti sigod apigsak? Ang mga lumabalin ada kayo pay laang taglaba. Wano saan ibaon nyo ni Bianca? Hoy, Clarissa! Saan aga puta kaan anak mo laang kat agdunya kamitan dito'y balay ko? Saan nga uso ti prinsesa dito'y unag ti balay ko? Isu anas kan lang nga raw nga agtrabaho ka. Nawatam! Uwan nanang. Ala, bumangon ka ditan. Tagur uray ang tilaba am ijerwar. Agunay kan tanay. Sayang ti darang ti init. Aglablabos kamutan si Kaaida. Naa, taapay manan Manuel. Sana may parbang tikas niya nga aramida iti asawa ti anak ta. Apay asawa na aya. Kano saan mo? Saan da pa'y agasawa? Nga main, saan da pa'y mo't anak kasar? Day tati imulam iti panunot mo, Manuel. Wain, pudnaw asaan da pa'y anak kasar. Ang adan anak da. Karmay sa tao mo't ni Clarissa. Adamot rik na amasaktan. Iso arabang nalaeng arespituam ti manugang ta. Day tangarod ka, ti kunak. Saan da pa'y lang anak kasar ngam agnanaadan dito'y balay. Libre pa'y amin. Balay, kurinte, makan. Danaw, kanda dumapay. Siyak amin ti agas-gastaus. Wain, ada akong dita. Ngam saan aga po talibre amin kat adamot ten karbengam amang tagibasik ijay tao. Numarigata nun, di pumanawan. Silulukat matkat tiri daw ti balay, Manuel. Awan na sakit abakrang ko no pumanaw day ta babae. Ay, unay kan. Amin mo't lakit din ang nagbalin ang nobya ni Jason kat kasta titratom. Pangaasim bakit. Agbalbaliw ka kuman. Hay, jak to pulos baliwan ti kastoy nga ugalay. Para lang iti babae, asaan mo't aparte ti pamilya tayaw. Day ta ti tandaan na, Manuel. Ay na, pagsardin mo man dahi tangobing. Itay pa'y asangit. Makarangrang. Apay ngamin aya, asangit dahi ta. Mabisin samay. Agputot nga rod. Sublatan man ket dita ni. Nabambanog akong amang isalsalakan ko na. Masadutak. Nabambanog datawa na pa nagtrabaho ngam kastoy pa lang mati masangputan. Jason. Imbes ang makay na nakmat ko ma. Saan mo? Tadda ubing nga sumanangit. Jason. Nasaysaya at samat, nurumwar kayo langan. Ijay kayo ruwar. Taurag sangit-sangit ti anak mo. Awan madisturbo. Una yan, Jason. Una yan, tikas na apa nagsasaom. Anak ta daytoy. Pag tinulungan tangarod kumangaw awiran, saan kat akas ta aparwaran da kamikit din. No agsao ka, kaslagi mo anak ti ubing. Ha? Ay, ko. Pasensya ka ng Clarissa. Amumata na bang panuga ka? Wan, ada akong dita. Ngam saan kumamot akas ta ti panagsasaom. Ha? Gapo ka dita babae ti impas ngay ko.
Iso akas tapra, ha? Ha? Saan ta mabalin apilyan kag balin nga anak ta, Jason? Pagyamanan takit di, tadain tad ti Diyos kadata. Naskan laang nga rod nga aywanan kan ipatagta ti ubing nga uray anyaman ti kinatao na. Pasensya ka. Sana na maulit. Ang amnoy ta, si kapay lang ti mga awir. Talagang amin na nabanloga. Kaya't kunti na nga. Clarissa, balasang ka. Da kayo matgayam, tatang. Mamalinta ka dahit, agsarita. Ada ka di madian na aramid ko, tatang. Awan matkit day, balasang ka. Awan di maday, ngay naramid mo. Ngam amaw ka masaksaktan kan marigrigatan ka. Tatang. Ay, pasensya ka nuwain. Pasensya ka ni tikas di atrato ti asawakin ka. Kinapod noon, kanayon ko asaludsodan iti bakik. Na-deserve ko nga taday ito'y ang mapaspasama kita kanya. Panagrik na kat sa anak, welcome dito'y balayo, tatang. Kasla na bambanog ako iti kastoy a sitwasyon ko. Maawatan ka, balasang ka. Ngam amin a desisyon kat adakin ka. Saan ka mo napapapanawain? Agam no para kanyak. Ada karbengam amang pili iti pagragsaka ang balasang ka. Ay da, talaga anak ka bumbultog ka nga gunggunay si ka Clarissa. Itay ka pa ilang dita, nga maging ga ita di mo pa'y nalpas di aramidam. Ha? Talagang awan sirsir, Ben. Mabiitan na ito'y nana. Di nakawagan iti nanang, ta saan ka mga anak? Kang runan iti amin, saan na ka nga asawa ti anak ko? Ay, pasensya kayon. Pasensya nga. Ala, agawaam, ta adu pa'y ti aramidam. Di ka agbalin adun niya dito'y balay ko, kunak manang. Jackson ka ba ay Jason? Tiyan niya. Inaldaw nakmatlakit din at agtagibasitan tiin am. Bidot amin agaraw ko. Jack lang arudan ang tagtagari ngam nagadupay laang asauna kanya. Ay na, ano samlat ta ka din. Talaga akas talang ti panagsasao ni nanang. Amangan mo't narsagid ka lang. Si kaaman mati pangibagaan na iti awan ni Sir Serbina. Kas kada pabigat laang dito'y balayo. Imbabain naktiin ang Jason. Kas tapay laang ti bagam. Clarissa, saan ang maaramid ti inak na ita? Di naramid doon ti kasta, no awan madingin naramid mo. No kasta, siya pa'y gayam ti adabasol na. Di nakman laang mo't kabaulan nga isakit. Makisama kalata ka din kaninanang. Saan na balay? Ta libre mo ti panagnaag ta di ti balay. Saan lang nga ita? Libre pa'y amin na bills ta. Isa pang ngasim ta makisama kalatan kan kwa na. Tung palem latan no anya ti bagana. Iti kasta, saan na ka ngaungtan kan pagsasawan? Kas di ka dilatan. Gapo ta libre amin dito'y balay na. Okay laang nga oray tagtagibasitan kan irurumunak ti inam. Kas takadit. Ay, pasensya kan. Ngam jak kayat atubngaran ti inak. Jak kayat nga aga pa kami, gapulaan kan ka. Jason, jakid dawon akalabanam, wano apaam tinam. Di kayat ko laang, isakit na kumamot, oray maminsan laang. Pasensya kan, Clarissa. Ngam nasaysaya at no si kalangan ti agad just. Si katag pakumbaba. Ngamin, makinanaad talaan kadakwada. Saan mo't siguro ang narikat nga ramidon da ita? Anya? Sige tani, namanugak. Di naksingaan, takayat kun ti aginana. Basta agtungpal kalatan iti kayat ni nanang, tapno awan agbalin aparikot. Naawatan? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay kanbiag ita ket manipod kanipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat a dumdumngeg iti daytoy a programa. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka matinsan, Walter. Nasapakan sakit di ngay malatiw ah. Insan! Aywan, malagip mo ka dito unak ngayon amukan ka? Ah, jay ko na mga road rider, insan. Insan! Saan nga isuti mo ako na gwapo akas kanya? Angam nasingpet. Anya? Sika talaga, Walter. Amom, insan. Sa anak matkat nga agbirbirok iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray ko na amin ak kinagwapo no sadot ken artagmat ay uray saanan insan. Gusto ka insan. Kahit ni Patrick day ta. Iso ti lalaki a birbiro kam. Kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat anak kasigurado iti dayta insan. Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jak pa'y nakita. Kinapudno na insan kahit nag-text itay. Kuna na nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Insan. Kurso na anak namin ni Patrick aparakan ka. Malaksit anasingpet. Nagagat pa'y. Iso mamatiak nga wan tiag balin na parikot. No bilang da kayo tiag kagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagak, insan. Makita ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas ko ba iti anya, insan Walter? Ag-rides. Kahit wasaman, tag motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagam mo kayo. Iti kas na. Saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang klay soft drinks. Nagbarang amin ti panaman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Ah, okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Ah? Oh, at to yung tigat-gatangan ma soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma, ha? Oh, bayad ko. Oh, at to iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day dyan? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Ah? Kat mabali na. Butoy nga rodan ti cellphone mo. Ta-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Ani. Agalas 10 mat gaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Asino nga tamat yan? Chat iti kastoy nga oras. Ay, ang basag ng paisak bayan ka maturog. Imat gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadipay. Ang mga numabalin nga umawag hak.
Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyan. Maturog ako man. Nga nung ko na mga umawag ka, mabalin lang tamat. Send ko na. Umawawag mo't nga pa'y sundilo ko. Sumbatak manlangan. Itikas ta. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sus, italaang manon ang makitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Pagatlapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang di naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta, na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak na anang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akong amaaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Hindi met nagkariyakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Naging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kanipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko naklangaro din. Sikat at siksikan tula ti babae nga agtagi ko iti puso. Sika, awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatag. Kan ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagi ko iti puso kan kararwak. Karik tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarika di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang arudan itay? Ngam imbis nga inayadam ti agpatara iti motor, saan mat taing karkaro mat apinartakan ti nagmaneho? Di mo pa'y kaya. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbihit sana yan. Apay ayang agdardaras ka. Di na kami mawatan, Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam? Kasanon no maaksidente ta? Wano, saan adamang dong parkada ta? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit ta na dagos. Angam, Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan. Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asombra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malan ang makaawid.
Sumurag kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick, Kastoy ka diya talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan mat? Tad ado ti oras ta iti trabaho ta. nala, hustonan. Okay, maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma, Okay, quality time. okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow, red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Ala, umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip taman. Kalpasan na mapantabangan iti paborito ma restaurant. Wow, treat mo? Of course. Okay, go! Apa nagpasundo ka pa lang? Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy, itaak lang manan ngagpasundoan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiag maneho, ah? Ne, kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Ah, uwan ka na eh. Ala, lumugan kan, han. Kita man no bagay kumutlang da ito'y jacket ko ngayon regalo, honey. Nan, Ah. kita akman. Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita. Wow, bagay mo launay, honey. Talaga may bagay mo't lang iti kinagwapo. Wan ah, syempre, siyak tinagpili. Iso may bagay unay kan ka. Ayos ah. Nanayunan man nga ro dun ti pogi points ko na. Wan ah, ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Ha? Dahil tati napilit nga regalo. Tapno protektaran na ti ulong. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Agam, kaslakas dyan mo't lang ha? Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawa. Anya? Aga po lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana yan. Katuan, iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mat mauray ko amang irigalo. Anya? Gemma! Gemma! Oy, Insan Walter, apay ngagdardaras ka? At nga min nakita ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamat ang motor ni Patrick. Ah? Imposible. Masigurado ka nakaawid ang dadya iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man atila bagbagam? Saan anasaya at arabak day tanya? Saan ka nang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakita. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagan mo sa dino ti ayan na. Darasam! Mabit lang. Ay, sapay ko mata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan tiyawag ko. Ay nga, yan ada yung Diyos ko. Ala, awagan na ta. Aging kat sumbatan na. Manang Raquel, apay akas naman ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma,
Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madinak to panawan. Di mating ka rin nga agdanatan agigatong palbiag. Pangasin, Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. At naklang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, manong nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamot. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Nana, Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. kasanon no saanan ang makaring ni Patrick, Nanang. Kasanon no mapukaw ko ti asawag. Kasano akpayen, Nanang. Di ka gamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidam kit di ita, kat dawatam ti panarabay ti Diyos anam arswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Diyak langit di ka ba alam no at danakas ang mapasamak kan kuan, Nanang. Security CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Anyo ti kaya ti asawa, Doktor? No sana madaan iti puot iti unong ti 48 hours. Manipod ita. Hamangan no santo na makalasat. Hanggang no makapuot, itimbag ang oras. Ada posibilidad na asahan na makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matagan utak na. Tinapatag, agbiag ti kabsat ko, Doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aklunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiag. Basta agbiag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawag, Doktor. Among kani, manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspuson. Saan na dayta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyo iti biyag. Anya ka kani. Laglagi pa mga datapay lang dito'y ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Pud na ti pagbagak. Ada ko mapabora dawatag. Anya dayta. Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Ti kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Nga ayatan kan ipatag ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Aha. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ipat patag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apay kas tamatan ti bagbagam. Agimbag ka pa'y. Saan ka di? Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maadaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika, kat siksikan to lang ti babae.
ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay-unay. Dayta ko ma, ti kanayon lagipam. Agbyag ka pa'y, honey. Agbyag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kung naglakit din no. Patrick! Apay nga'y naglamiis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Mga asim! Michael J, please. Apay nga ngayon sa niyo, doktor! Apay! Time of death, 10:35 a.m. Saan, doktor? Saan? I-CPR yung pa yan. I-CPR yung pa yung asawag. Saan yung asardangan? Aging gangang subli ti angas na. Pangaasi yun. Pasensya kayo, ma'am. Ginamit niya amin ang nakabalan mi tapno maispal ti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutos nga isi-CPR. Ngayon, talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai tinted ti Diyos abiyag ti asawa yo. Sana po no dayta. I-CPR yung pa'y doktor. Pangaasi yung. I-CPR yung pa'y ti asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay. Awan aranami din nagiti doktor. Ibagam tayo CPR na pa'y ti asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan na po no dayta? Saan? Patrick! Ang subli ka! Patrick! Apay ay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagad kadwa. Ngamapay a pinanawan akmatlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay ti aramidek kita. Katawan kamatan. Gusto na itahan ako. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Ang mga no agsakit ka pa'y. Dahil tangarun ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko batan ti matay. Gemma, Kayat ko ti matay. Itikas na makadanak matlang ni Patrick. anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kiti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklak amag ita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagpasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay amasapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y laag ti nakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbong asidaram ti Diyos? Amo, kan mamati ak nga da napimpintas a plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim, di ka kumaagsao iti kasta. Nanang! Dawatom kit di ti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipa kan mga barwana para iti napimpintas a masakbayam.
No kasapulam ti kasarsarita, awagan na klaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga'y manang Raquel. Awan tirong ba nga pagdanagam, Gemma? Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat na kumati umaidya balay. Sige, manang Raquel. Katagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimuto nga. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigot aganay kay mo. Iti kasta, makasubli ka matan iti trabaho. Ken maysa, amok asan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. Lumakita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusan ng tilubong ading ko? Maungatak ti marikrik na mita. Patsyag akabailam asarangatan da gito'y apanubog. Ada kami lang dito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dahita kumatikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ni Patrick, anak ka, friend. Aging kaita. Tsak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nana. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos a panagdan nami. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbakam. Napainam ti Diyos kanyak, nana. Aday takam anin, anak ko. Di naman laing palubos matngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsaam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Manu a bulan, manu a tawen, manu a dekada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nana. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Amok amarigatan ka manglipat. Nang runakat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a questionaran ti Diyos. Di ka agong ungat kan kuana. Di mo sidsidiran, anak ko. Nana. Ngabin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat intod na kan ka ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanyag. Husto ka, anak ko. Di ka rumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipon. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Jack may ladawan ti saem anariknak kadagidi agundaway. Aklunag at talaga asinidir ko ti Diyos gapu iti kasjay anapasamak. Agingga nga ininot an aklon ko ti amin, babaan matlang iti tulong dagiti pamilyak, kentat tao anasinged kanyak. Kadagiti kakabsat adumdumngeg ken makangegpay iti padas ko, di kay agsayang iti oras, di kay agsayang iti kanito. Agingga asibibiyag kayo pay ipakita ken ipariknayo ti panagayatyo kadagiti ipatpatagyo iti biyag. No addasan nyo ang nagkikinnaawatan pagsasaritaan nyo.
Masapul nga ayatan ken ipatag mo dagiti tattao nga addalaeng iti asidag mo para ken ka. Ngamin, ditay ammo no kaano ti panangisubli tayo iti bulod tayo abiyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Maysa kadagiti ar-ara paapen ti maysa kada tayo ket maadaan iti ka forever. Saan kadi? Ang makapaladingit a panunuten nga awan ti forever. Ngamin bulod tayo laeng ti biag tayo. Ket iti anyaman nga oras mabalin a sublian ti Dios daytoy. Isu nga kabayatan nga adda pay oras, kabayatan a nasalun-at tayo pay, agingga a sibibiyag ken umang-anges tayo pay, ditay nga rod kumasayangan ti kanito ken panawen nga it-ited ti Dios kada tayo para laeng kadagiti negatibo a banag. Ditay ammo no aginggat kaano ti kaadda tayo ditoy lubong. Itanam tayo ken lipat dagiti napalabas asaan a nasayaat. Agpakawan ken mamakawan tayo. Kang runaan iti amin, iparik na ken ipakita tayo kadagiti partner tayo. Asawa, pamilya ken gagayem tayo ti panagayat ken panagyaman. Alakastan pagayam, Gemma, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amamok ni Celia, inpatag kan inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak a nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawin ak gayam into no may alawas iti probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot. Ha? Tapno makapasyar ka mo ti lugar mi Mabainak sa? Si kamat. Awan rumbang a pagbainam. Nasingpat ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ha. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamoy pare, nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak man ni Celia. Uy, talaga mata. Uwan pare. Dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gaputa busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw na nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin. Sigagit di man. Gagangay ti agayan ayat ako nada. Sa bagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano aguro-uray ni Celia.
Ulakit din no saan ka nga umay. Mabalin ka di matasaan. I-promise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya akong timang bitbit. Wan man nga Rod. Thank you Umay kan. Inta pa mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bihit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Nalpas na matinanangan. Sa dino ti kayat mo pagpasyaran ta. Ha? Sikang man na sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpaangin ni parke ha. Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nada kayat mo agatangan ni Jay. Siya pa'y ti ko nam. Adua. Alang nga Roden, intan. Naitulod ka matin dito tagus mo. Aramidam matin, no ada assignments mo. Agyaman naklaunay ha. Awan na nyaman na, basta para kan ka. No ada masapol mo, ibagam lakanyak. No ka bagalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo ha. Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Silya. Mangan ko na, di ka pa sumumbit, mat. Ha? Anya nga minti pampanunuta maya. O awagak nga ron ni Silya. Ang Jack makuntak. Si kangit di, mat. Amangan no, busy iti panagadal na, ha. Ay, Mangan takit din. Sabi mo, mapantamad lang trabaho. Nung malamtin asarong karam, ijadagos na. Unay kan. bangan kalatan. Sa anak pa mabisin. Naimbag amalan mo, manang minda. Oh, si Kamot Gayam. Kumusta? Ayos lang ta. Imayak ta sa rong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan manang? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa lutsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulot kan kwa na dito'y dagos na iti namin san ngal daw. Anya? Kunak nga rod musika, ngam sa balimat. Sapay kas taunay abartek ni Celia idi intulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napansiguro nag-eskwela. Sa pajak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi ngay may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imayak tajak namin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurkura kanyak ha? Sige. Sapay la ko ma, tapon na ti ibagbagam. Itay man pa yung kasta ka, pare. Makadlawak, Saan ka kami na matagtagarikat? Ada parikot mo? Pampanunutak kami ti kayan ayat ko. Apay mat, pare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko. Tinaibaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Nakuna na kanyak. Nga ka nun ang itulod kini Celia idadagos na. Idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diya ka mo no nyat panunutak. Iso da jay jay daw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kita niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat, kumusta kayo matan iti kayan ayat mo? Kuha. Nasayat met nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat.
Sana na. Busy iti panagadal na. Is, jakin surat. Kastaya, katalaa, igaad na ti panagadal na, tapara mutlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito yung probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay. Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaamo kanya? Kaano ka ngagsubli dito yung syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isa sangpad mo. Umay ka kuma dito yung dagus ko. Sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya. Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin ako nga ama. Uwan. Maragsakan ang itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan na gitinaganak mo. Ingkari ka dako nga urayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak ak silya. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay akas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsak mat. Iso na lang ta, napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi eh. Iso akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagad di mat. Kedua mat, agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all kunaklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No ada. No yawan. Talagang aklunag lang na naiparswa ka ba? Adan to kunak mat. Talaga nga minanapili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inakpay sukunin ni Celia iji dagus na. In kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ang kangarutan. Agad anad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon, Ha? asino ti kasarsarita mi ti cellphone? Boses ti lalaki tayo, Chay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Tay ka pa nga ur-urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanday tayo. Agpudno ka Celia. Greg, Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Sana ka maaga. Manipod na gayan ayat ta. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makaturpos ka. Malaksid lang idi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa ti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko ma. Agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigog mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem apay nga impakaamom asyak. Panggap na alokon ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare. Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sabi mo tinaginin man. Hindi ka ba nagawis? Pasensyahan pare ha. Hindi kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya ko ngamin. Ngailiw-liwag tireknak. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Ngamsaan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Just recognize niya.
Kung nagnusak ti ama na, saan kayam? Hanya, Di ko na maloko na ka. Saan? Among tiraramidak. Saan ka mag? Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti naramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsungsong batang tiyawag ko kan ka. Iso nga, imaya kon. Apay kumasong batak, itian niya ka po. Greg, saan ka kumamatakas na kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan ka lata akas itisigod, nga uray kas taunay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ang itan. Agbabawi ka, ngam nalpasan ti amin. Agbabawi ka, asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama dahi tasigog mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka na ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon paay mo. agbarbartak ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? Ad-adda, kaya malagip mo amin na ano nakainom ka. Kinmesa, sana maksenti parikot mo, no ginom ka itiarak. Ay, ad-adda lang nga nakakasi tibagim. Kasaritam kit din ni Celia. Oh, talaga, di mo kayat. Uray kas ano, at damat makuna, closure yun ha? Awanan dahin tayo siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Ngamlino ko ng tiyawanan bayin. Panakunak. Sana ka umdas para kung kuha na. Sige. Saan mo na panunutan tayo ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawit ka ni Jelogaryo kunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko lang ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay kapay lagpakada kanya. Greg, awan pa'y matiyos to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramit iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parben. Sa dino ti ayan tinakasikog ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko ng akaili mo. Sagat aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Selya, sa anak amaag. Uray na uli makakatawa. Managpaliwag mat. Anya, Pangasim, taday tuwin ti maudya pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubusak latan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting ka panang ibasa ken panang iornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka, saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakas tan pagayam Greg, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat,
Dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itingkay panagdangag.